Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan Rashapi da ke Rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. Ha ka arp tarik mentau benai no pra araja kat pra. Kelempung ye kop lekai football ya ka balatim. Kum ke second MLA Cup football tournament araja kat pra. Kalau poi se ke bekut no, hadin balada penlong ye ke je kon, ya ka wat ke bakado, banyok ra ya ke nam lak do. Ya kene kelempung ke bala pelong de ke kenhon, mau rengkeneng Assembly Youth Congress. Lasdang do ke khandai tarik unai weng mentau snam araja kat pra. Ha ka bala wani simenta. Daki lai pu artuli ki kenhon, na keleng ki snong ki bahap, ha kene ke constituency. Bat ya baru ke jinglot jingsap nak ke benta ban pelong ikini ke Jacob ke basisian sisnam la pelot hi dau MLA kini ke than ubak David Nongrum. Kaji kon ke bakhado akini ke singi ban yora ikathong kala long hapdeng ke kenhon mau ke siang sports club ke bala peliem no ke kenhon deng paso sports club tang da sigol la no. Kaji kon nak ke benta ban yora ke nam balai pat kala long hapdeng ke kenhon mau dega sports club hadin bakala peliem no ke kenhon thang salai sports club da sigol la no. Ya ki kusnam hakani kasngi lasam syakinong job dau MLA kini kathan ubak David Nongrum ringkat UMLA jong ka Shillong West ubak Mohendro Rapsang bat kiwe ki bala syakot soba kakanhon ka bala yora ikanam nakdo hakani kelempong hakani kasngi nalor ka trofi kala yora ru ya kasong pisa ka basilak tingka kakanhon ka bawan baar kala yo sanpau hajar tingka ka balawan balai khatsan hajar tingka bat kakanhon ka balawan hakakedan basaw kala yo 10 hajar tingka. Kalau kejingkeman ke bekam kau susu, habis i bagi don tangki player, napa konstitusi jongi besim benta hakane ke tournament. Kejing temu berpeluang ini tournament, kam day banyak i ki player ki bertebet ki banwan nagi senong nagi konstitusi ki berplayer apa kejelame kali. Henry, kejing peluang ini tournament kalau ben yo i ki sap ki kon sama ki jongi ibran hapo kani konstitusi. Nak kemau dang si Ibrahim Malaysia ngalik ko football tournament ang te hapo umroy. Ilakot yang belum kumukongsan. Abang ayo i ki ong gedon ke tim ke way na po kasnong omden. Ibran hapo riboy. Hindi ki player pat lai pawan ki player na ba. Negro ro don. Ngalngo ong kumno negro la po song yang hapo umden. Kalau kita ba solusi banyak i bagi kena senong nak tu senong kimyo banyak sebentar ni kimyo berpengi kisap songki. Jangan dah bagi pelong ini tournament ringkat berkinong penyat. Ngila ong ba nginum sya jangan unu ke senong jangan unu ke tim bagi orang ki player nak ba jong konsumsi. Jadi banailah di kon samlang jongi kemudian hang ni konsumsi bagi beri kisap kita lan ke jongki. Berkinyo ay kalat banyak simbenta hakum kene kita jingle kai hakum kene kita belong kemu kene ke football tournament berkenti ke sap jungi sama ke jungi badan hang ne apa konsumsi ke jungi lamun sibuk berken ndai tangga jing aku play ya ka organizing committee berkamtam ya ki volunteer ki balaya trisitam ban pelong ya kene tournament ke pecah kembangila kemula penpau ki bang ba mene kene ke tournament kelas sedang mencim stem ke first America mentang stem ngelalo ban pelong hang ni apa ke senong sol khamneng la sim stem la dapi alat yang kala ban long hang ni ne kala ban long no sakui pat ki senong turun apa ke konsumsi mor kene ke tungai tang kene dikentien bekhendia la skip bok turun yang pisah paro ki player berkamtam ya ke senong mau siang banyak senong dia posok kepala poi saka final hapo ke jela ka football don boleh berjob andai kemau ba kam kut tang mentah kasni lasim stem kan sodon biang sokat hat MLA Cup batem kat modang long MLA jong pi dan pelong ke to men nak we ke puas ke puar kadang kadang dai tang ke jile kai ban pi tang dai ka sap jong pi dai ke long ke chu ka puar ba punya kendo punya itu iwe kam tam bagi don ka we ke konsumsi aku jo konsumsi punya itu ba punya long perlok hapleng ki samla ki bawan nak isnang di boper tani kentien bakendiat kebok kedua yang kedega ya siapa berat lagi tim buat ai ba kedega jile ka jong pi dan long kecil ka ke baitinat berkinang berpikai ru kenya kersan nak bajai tang bakane kecil ka kan long kecil ka ke bocok tani kentien bakendiat kublai sibon kublai sadan nai kublai sibone ya ka youth assembly congress youth assembly bakwat subayanga bendon hangni kapur panyasa kilang ya kani ka football final
the second MLA football tournament. Ngai kubleiru yagi organizers baru haj ibala haj penidan lang ni kapur. Ngam de pun tin su namal player ru glade kapur benya lep football no kelaya upslam mukli tangko ingat suong ba ngai kublei ki team baru haj iba participate to ba koi akni final the best team koi akni final kini a team kajin jing simbenta jampi kawai kalong ba kajingi kenduk lang kat spirit of participation jongpi hakni kapur kenmau tang kawai ke football menta kam desu ong berpilih kai ke football menta kelade ke profession ke football kelade mencim seriously ba ke football kade ke jakpo jongpi menta lada ia tebit tidak menyepoi syadu ke kedan ke I League ke Super League apa hari India untuk hari India menta ke player football kiwan nang kui kiri menyelek kai India the best players tidak hiban poi syadu ke kedan banya poi banya pun hadu ke kedan po India ke haki I League ke Super League tanggi dia ketin I to play P baru team so the best team win yelek ha fair game all the best thank you. Jersey number 7, number 5. Jersey number 5. Back to midfield. Jersey number 9. Number 9. Goal kita nak jumpa position betul. Ayah dan Shem juga berpelat dengan jing shot goal. Kembali siang kelas persiapan press. Yang besar kunjuk persiapan press. Ngay kedua kali direct show gol kita. Kembali siang lah persiapan trip yang gol. Kalau jersey number 13, lawan trip saja betul. Ngay Bush defender bersyarat. Setang mantap jersey number 12. Jersey number 12 number 7. Oh, kedua kali cetak gol kita kedua besar. Long ball. Lawan block dari defender jersey number 2. Ya betul kedua besar. Lapisan bantu. Deh. Jersey number 2 lawan block fashion. Kedua besar kalau sedang lepas nasai. Tengin itu yang kencang. Kalau bila kaya kalau kamu. Kedua besar. Oh, I think this is a good position by Rita. Lorong kena lagi direct seorang kambing, same name, same constituency, same MLA. Defender. Oh,
Rahi fall. Rahi fall. Kandil besar kelas tangan lepas. Justin nombor 2. What I do? Kandil besar kelas syutat. Kandil besar kelas bantu. Ya kita lagi belum masuk siapa siapa corner. Sudah makin yang dah tu. Yang nak kami hajar belum. InsyaAllah hajar. Kita insyaAllah corner. Kandil besar kalau persaingan terakhir. Mereka bawa kalau jauh. Dia besar. Miss pass. Dan besar persaingan Leicester jersey nombor 12. Persaingan Leicester dengan jersey nombor 13 juga mengusir. Itu midfield dia. Betul. Jaga mobil setau defender bukan lawan pelik nak jingma juga shot tu. Lembu खिलाड़ी बहुत भेजा हुआ yang persoalan persaingan pas jersey number 5 mungkin 1 minit berakhir lihat betul kelari lepas yang bershoot still defender he was set fall jersey number 12 jersey number 13 but number 12 la cross the ball out on the target kandang kecil sedikit yang persoalan Yutruk Dahu gemblok Dahu nama Duduk besar kali yang bantu Dalam bantu dia kebal Jangan-jangan dia kebal Dia shout jersey number 5 Deflection Kecil lihat bakal jersey number 5 jersey number 7 lah persiapan kali yang kebal Udah enggak Siap. Back to midfield. Jersey number 16. Back to 13. 13 lah Syaklina. Jersey number 5 tu gede besar. Persamaan drop dia bol. Cakamat. Jersey number 9. Terus kata away. Attack naik speed. Gol kita main aram set control kata away. Dan pelan nak jingma lah. Gol kita. Jersey number 7. Defender Musyarak. Lembol jersey number 7 Daya berkumpul Muhammad Pershan Hingga bawah kena shout Dan menurut bola Baik kita menuju jersey number 13 Back to number 7 jersey number 7 Back to midfield Midfield to jersey number 7 Number 3 Number 3 Bagus fight media dia nak jinx takkan kaya betul sini bagus ya ada Jangman plus jersey number 6 tu lepas Jangman plus jersey number 5 ini bentar sebelum jangan bersih keberhentian kemudian hari ini sudah berpikir bol Malaysia Nasional sudah pergi kena bentatan Diberhentikan sebagai saudara sudah pergi cakap balik ke jersey number 7 jersey number 7 I think this is a penalty kesempatan kita kersyap kita kerhap paruh siang komandan lakuai ke gol baka dia besar kan tap shaman step si gol kan dia besar ia ke gol baka dia ban tap ni ka Aisyah out long throw like a ball gonna shout kuna the ball gal defender lak ai long ball la yo ball shot through second corner dropping the ball defender layo kan clear kebol kan palai kadang lihat kebol kan palai kebol kan 3 bakal naik Nilai back pass to goalkeeper jersey number 9 baru goalkeeper back to the goalkeeper last number shot kemudian lalena kejeng Moscow defender baru goalkeeper dia besar last number pass kalau betul dia besar
Dalam besar Jesse nama. Oh, mistake. Lawan pelat yang bola Syahmat. Pelat nak jingmal. Long ball. Lepas yang handle. Oh, foul. Lepas yang shoot. Oh, ball kali up on the target. Bayu yang dah corner kick dia besar. Oh, the ball kali up on the target. Corner kick mau ke siang? Hello. Jesse number 12. Number 3. Hello. Defender. Jesse itu goalkeeper. Oh, Jesse number 10 jauh mau ke siang. Kalau yang betul hanya extra time. Oh, nak jumpa Paklau defender. Kamshirin pada supporter. Kamshirin, saya shot ladep. Dia besar. Lepas yang menpasat dia ke bol. Bol kali shout. Bawa siang oleh Atrap. Jesse nombor 7 melawan bat mereka bol oleh Cetru. Kalau bantu lagi yang besar. Lepas yang bantu Jesse nombor 9. Lepas yang bantu mereka bol dari defender lah long ball. Kebal keempat out. Jesse nombor 7. Lomot baskel. Andai dan menurut. Oh, defender lah clear shout. Ada yang besar kalau pasang masih defender. Oh, yo play. Lagar pada di supporter yang tuan yang sebalik Kamshirin. Lalu berjaya supporter Kamshirin bisa kita dalam tu. Lalu berjaya kita lempias sebalik Kamtianil. Makin air kita Kamshirin. Kita lempias. Long ball. Yang pasal lah blok. Defender kapal kelakut kalau cakap mau kesiang champion house yang ajar karpal kalau biasa mau kesiang itu isam lagi lah siat sahui kila hui dah bos dah mana gilok pa kila ya siat dah di posa lagi bayo sigul lalu dia ketemu pasal job dah mau kesiang. Awal usia mau kesian ke bakar oleh Bianca first prize kali jaga mau kesian kaptiran merok ke kaptiran first prize ke kesombong ke kapsan yang dapat ya kapten jam beri kapten kalau kembali kesong kepada siap tengah. Hello check 1 hello